Tursiya кеземесine тегилген аябай көп мыкты алматан Madonna kompleksi төшөктөрүбүз. Bir komplekte 4 tane жер төшөк, 12 dana жөлөнгүч. Алып бакта салып эле иштетересиздер. Аябай сонун мастерleri. Жууп иштетересиздер. Түстөр аябай көп. Азыркындай найза көчөт, мындай ары көчөттөрүбүз бар. Турецкий Madonna. Bir komplekte 4 tane жер төшөк, 12 dana жөлөнгүч. Sizlerge kaysi bir makul geçse uşağa karab alsanızlar olur. Bak, bunda bir oza tüstörü var. Şu kalasanızlar kafeini, kalasanızlar bir oza kompleklerinden alıp yüzlerge septerge neler ayıp yaş. Bir komplekte 4 tane yer düşük, 12 dana jölөнгүч, baası 6500 so'm. Sizlerge kızıl tutanı gerekli olsa profil adres және номер аркылуу байланышсаңыздар, bir Kırgızistan және Теңизкөл боюнча түзөтүп жиберебиз. Bir komplektten başlap kança olsa da alıp veririz. Bir komplekt 5, 10 kança olsa da Kırgızistan boyunca жөнөтүп жиберебиz. Алыңыздар, жакшылыктарга, төлөргө иштетиңиздер.